twech ma nyanchwa medore kar chungur bura ma Kitutu Church South ne chenro mar golo remo kaka reso ngima oganda e kindegi mag Pasaka. Kotel kod komanda mar obila Ronald Kirui giwacho ni chal ma kama biro konyo reso mine mapek, jogo moyudo masira mag apaya, jogo manigi tuoche mopogore opogore kod jotuo mowinjore timnegi bero e kind mamoko. Jotelo kar thieth ma nyanchwa bende opoyo okang' ma kamano ni obiro konyo dino fuok ma gisebedo go, ahinya to sani ma kwan jogo machiwore golo remo osedok piny. Tuka hapa kwa sababu ya kutoa damu na tumemobilize maafisa wetu wa usalama katika kaunti yetu ya Kisii. Damu hiyo ni muhimu kwa sababu ikiwa pale itasaidia wakati wa emergencies. Mnavyojua kwamba maafisa wa polisi wanakumbana na ajali mingi barabarani, napeleka wagonjwa kule kwa hospitali na wakati mwingine wanahitaji damu. It is important for you to donate so that you can save a life somewhere. Na kwamba damu haiuzwi. Damu tunapatiana free vile na wewe pia unapatiana bure. Yule ambaye anaweza kukuzia damu, ni vizuri uweze kuripoti hiyo kitu ili tuweze kushika huyo mwizi mwenye anauza damu.